već smo kao znači 3 od 4 mezheba, znači tačnije 1 od 4 mezheba ne zastupa da se teravija klanja 8 rekata. Samo nekoliko predaja da spomenem. Prenosi se i u Muveti, imama Malika i u Musanefu Abdurezaka i u Musned ibn al-Džada, znači predaje od znači, tabina druge generacije muslimana koje prenose znači onako kako su zatekli u vrijeme Hazreti Omera, u vrijeme drugog halife. Svi oni kažu da su oni klanjali u Ramazanu 23 rekata, računajući vitr, a u nekim predajama se spominje da su klanjali u Ramazanu u vrijeme Omera ibn Hataba 20 rekata, ali tada se on računa u to vitr. Tako znači da sve predaje koje govore o vremenu klanjanja teravih namaza, znači vrte se oko znači 20 rekata, odnosno 23 rekata u Ramazanu. Znači to su, te se predaje imamo i u Muveti imama Malika i u Sunanu Bejhekija i u Musanef Abdurezaka, Musnad ibn al-Džade ili drugim sličnim hadijskim zbirkama koje znači bilježe predaje od ashaba. Zato što već, kao što mogu zaključiti, osim par predaja od Abdullah ibn Abasa koji prenosi od Muhameda alejhiselam da je klanjao 20 rekata, kao što je u Muadžamu Taberanja, nemamo jasan stav zato što znamo da je Muhammed alejhiselam prekinuo sa, da kažemo, nakon 3. ili odnosno nakon 4. noći prekinuo sa praksom klanjanja teravih namaza u džematu. Pa je to teko je oživio tu, kako on sam nazvao, lijepu novotariju Hazreti Omer. Što se tiče tarikata koji su prisutni na Balkanu, kao što znamo, i to nije samo vezano za Bosnu, to je vezano za mnoge krajeve islamskog svijeta, pogotovo da kažemo za zapadnu Afriku, za Indoneziju, Maleziju. Preteča svih da kažemo muslimana su bili, da kažemo, derviši, sufije koji su išli ispred, da kažemo, kao prethodnice svake, da kažemo, muslimanske vojske. Čak kada to vidimo primjere već spomenute zapadne Afrike, gdje nikada da muslimanska sablja nije nego su muslimani iz Sarajevu. Imamo 2 kabura, 2 nišana, dvojice šejhova koji su ukopani u haremu Ali Pašine džamije, koja se nalazi blizu, da kažem, Skenderije, ko se malo bolje razumije, znači preko, da kažem, Miljacke na glavnoj cesti. Tu, znači, ukopani su Ajni dede i Šemsi dede. Znači, na njihovom nišanima 1661. godina. Znači, 2 godine prije, da kažemo, što je, da kažem, Mehmed el-Fatih pokorio, zauzeo Bosnu, odnosno godinu dana prije nego što je Gazi Isa Bek zvanično ili osnovao novi, da kažemo, grad Sarajevo. I iz njihovih, znači, nišana vide se da su oni tu već živjeli jedan period. Što se tiče tarikata koji su bili u Bosni, normalno među prvim tarikatima su bili halvetijski tarikat, bajramijski tarikat, bektašijski tarikat, ali od ove, da kažemo, kad kažemo bektašijski, kažemo bajramijski, mislimo na njihovu sunijsku verziju, prije nego što je, da kažemo, došlo do miješanja određenih šijskih učenja. Kao što je poznato, države su i prije vodile te, da kažemo, određene ratove i tajne, da kažemo, ratove, a među janjičarima su bili prošireni bajramijski i bektašijski tarikat. Bajram Veli i Bektaši Veli su, da kažem, veliki islamski učenjaci, ali djelovanjem safevijske, šijske, da kažemo, tajne službe, oni su proširili, da kažemo, šijsku misao među janjičare na osnovu toga što su promovisali, između ostalog, da je u islamu dozvoljeno piti alkohol i tako dalje, tako da je vremenom, za razliku od 15. stoljeća, kada govorimo o bajramijskom i bektašijskom tarikatu iz 15. stoljeća koji je bio i u Bosni, on je već u sredinom 16. stoljeća već je
da kažem, zaražen tim, da kažem, nekim krivovjernim učenjima koja su, da kažemo, dozvoljavala alkohol, dozvoljavala homoseksualizam. Imamo, znači, spomen krajem 16. stoljeća, Derviš Paša Baezdagić iz Bosne, poznati, nisam poznati, ali, da kažem, učenjak, on navodi problem homoseksualizma u određenim janjičarskim redovima na području u Bosni je, pogotovo od 18. stoljeća, izrazito raširen nakšibendijski tarikat i danas otprilike, mislim da je 80% tekija su znači nakšibendijskog tarikata, otprilike imamo oko 100 tekija u Bosni, ne računajući normalno, da kažem, privatna sjela, nego znači govorimo o građevinama koje se, ili posebnim prostorijama koje znači samo služe, da kažemo, za tu svrhu uz džamije ili znači u posebne tekije, ali imamo znači jedan broj tekija koji su znači uz, da kažem, džamijske prostore, a odnosno uz onaj kako se zove, posebne građevine. Oni u suštini su u sklopu džamije i oni su u sklopu mešihata islamske zajednice BiH. Većina tekija su znači preko tarikatskog centra, su u sklopu islamske zajednice. Ima jedan broj tekija koje nisu, da ne ulazimo u to, ali otprilike oko 80% tekija su u sklopu islamske zajednice. Evo vidim vamo da dolaze sa strane neka pitanja, uglavnom znači ove predaje koje smo naveli mogu se provjeriti kod imama Malika, u njegovoj muveti, već sam rekao kod Abdurezaka, to su stavovi, da kažemo, imama 4 mezheba, a samim tim i ovih najpoznatijih, da kažemo, ashaba. Još od tarikata koji su zastupljeni također je kadirijski tarikat, rifajski tarikat, normalno bio i mevlevijski tarikat i bedevijski tarikat, to su otprilike, i imamo u 20. da kažemo stoljeću, sredinom 20. stoljeća se pojavio šazilijski tarikat, bio jedan, da kažem, šejh, i ponovo 20. stoljeća opet imamo vraćanje, da kažem, šazilijskog tarikata. Trenutno što se tiče sami tekija, znači već sam kazao, znači većina, možda 80% su nakšibendijske trenutno, velike ostale su znači kadirijske, rifajske, ima jedna šazilijska, ima jedna kadirijsko-bedevijska u Sarajevu tekija. Normalno, što se tiče samih mevlevija, ima ljudi koji su, da kažem, mevlevija, ali oni trenutno nemaju svoju tekiju. I zanimljivo, većina ovih prvih, da kažemo, tekija su naprimjer halvetijske. Naprimjer Hanikah, jer s obzirom da je halvetijski tarikat bio izrazito raširen početkom 16. stoljeća, Gazi Trebeg, poznati Gazija, je bio, naprimjer, halvetija, njegov rođak, sultan Bajazid II je bio halvetija, tako je Hanikah je znači tekija sa internatom koji se nalazi preko puta Gazi Trebegove džamije, on je bio, da kažemo, halvetijskog tarikata. Tekija na Buni je isto bila halvetijskog tarikata, ali vremenom, kako su, da kažem, halvetije, tekija u Tuzli, tekija u Višegradu, Rudom, Bijeljini, sve su one bile halvetijskog tarikata, ali eto, Allah je tako da je taj tarikat skoro, da kažemo, nestao u Bosni, tako da sve te tekije, koje su opstale, kao što je u Tuzli danas postoji, nažalost u Višegradu, Rudom i Bijeljini više nema, postoji ta na Buni, su postale većinom nakšibendijske tekije nakšibendijskog tarikata. Evo samo jedno pitanje, ako možemo samo nadovedati, šta je to tekija, brate? Ja bih preporučio našim čitaocima da nabave poznata hanefijska djela, neka već imamo prevedena, na primjer u Muhtaru imamo Mevsilija koji je preveden na naš, da kažem, jezike koji ovdje svi razumiju, znači kada tamo u knjizi ovako govore, znači jeste na bosanskom, ali razumljivo je svima, kada se navode tamo vakufi, navode se sve one građevine koje nisu postale u doba Muhameda a.s. pa navode se kao primjeri, da kažemo, vakufa Mektebi,
medrese, tekije, znači to su sve da kažemo popratne građevine koje znači nisu postojale u vrijeme Muhameda alejhi salatu vesselam. Znači u nekom kao što je to Hazreti Omer kazao, to su sve da kažem lijepe novotarije. Možda nam da malo se šejh Muhamed Nasir nadoveže možda na ovo, da je on tu šta pregovori. Ja bi se malo nadovezao oko toga, možda u doba